All of into Silai safety rules chung chang kan soi don ani Silai nei lo le ngai na lo tan po ni selang hriat chau na na tangkai ve shim don ani om na mun le ram zirin Silai safety rules chen kha thi ai nang lo mai theya ma se I danglam ve ngai lo rules pali oma khoi a po mi la US ai ne ma Mizoram ai ne mo engra ma po mi lang he dan he rules he basic rules isu adanglam ve ngai lo ni he universal firearm safety rules ti ten an soi china chuanin basic gun safety rules ti sai de pon om bok ani chung pali ta chu kam soi main hemi video ka siam chan hi Silai chung chang le safety rules chung chang hi ka sheber tina wang lam ni lowin ke ma ai da shelo ve le chung te le she to tho she chiang le du te tan ania chu mai ba Silai kap tu ram som chen khat safety rules shelo mun kan thlen to nu Silai kan mun dur kan thlen to nu in shil chop le ngai ang chi te kha anom thina nakina chuan le pe ka tuina mo Silai kap tu ram som ani chuanin miron som ro khanin he video hi lo en ma so ka ti theina turin ani boka he safety rules pali kan soi tur te hi an soi dai nang lo thlua an tong kam man an thumal man le ain dot dan an soi thin dan hi ai nang lo noi ni ma se khatiang la ka chui nang lo ma se lang an soi tu ma le khami ani na kha chu ai nang vek tho ani ke mai na ka hriat dan le ka chin che dan in dot dan in ka lo soi nga pakhat na chuanin treat all firearms as if they are loaded tinia aum je chu Silai reng reng a lo tangin treat vek ro lo tangin ngai vek ro tina ania mi Silai kan an sak don in ania mo Silai leitura kan an chinin emo Silai kan khoi don re re in a lo tangin kan ngai tur ani Silai then khat air gun ang chute po ni selang airsoft gun te po ni selang machine ka hlum theina hil ka pa ka na tele thil ka chiat theina ka na tak tak oma chungwang chuanin hemi rules hi a thei sam chuanin Silai lem air gun airsoft gun apo apply thei sam sam a tha hle ome Silai kan select re na ma sabera magazine oma ni chuan magazine kan puranga amu omna berani wangin chen mi suwa a chamber a mom lo ni ti kan fin fi anga chuan a thei phei chuanin a chamber a hian mu lo tang te hetia kan po zong lo tel chung lo te kha pal thei awangin kan lok anga chuanin ti hianin kan chiang khap ton ani lo te kan chiang huwa dry fire hi tren kha chuanin an du vak lo a ke experience to chuan a poina lem lo pani na chuan never point a gun at anything you are not willing to destroy. Chu mium chu thili ka chiat phal lo emoti chiat phal lo emolam hoin Silai chelek su tin su tinania mishing poni theya bung ruai ngemo TV motor emo te poni theya ran te poni theya eng thil po kan ka du lo turang chi shrim khatiang lam hoi khanin Silai a hemi a mor hi lek lo tur tinani chu kan en chin dona hedia kan tin chin vel don ni point dian leilam hoin emo gun range ate kan omani chuanin kami gun range lam hoi khanin target lam hoi khanin kan tinanga chuan hetia kan khung don vel ta le amu kan thun don vel te emo kan select vel shrim khanin midang lam hoin emo khati ang thil kan ti chet phal lo tur lam hoi khanin tin mi lo tur tinani chu pathumna chuanin keep your finger off the trigger hei chu kan thra thu mo me tam tak chuanin heti hianin a trigger shru la hianin kut kan da mai thina a strict tak tak le a du kher tak tak chuanin heta da mai po hi duk tok loin heta kher hian a chunga kher hian da tur anti thina ne o hei hi ngai kan nei thei poi moi me ma hemi chau lo po a hemi safety rules a shrim a basic safety rules a shrim hi ngai nei thei a tha ni Silai lem kan khoi emo po ni se air gun kan khoi emo po ani thei chu tianga chuan hemi rules hi apply tum sam tur ani ngai kan nei lo chuanin Silai lo khoi ve photo a karin lo ka ve zeu to a ka ngai lo thei hila hede kut lo da le vung hin on pho thina hetianga wang hianin accident a thleng ngun em in tipal in kapal ang chi te la thil kapal ke mai na ka mer hria ta ta khi chuan an om chi lo ma se ka mer hriat te mer hriat le chunga hianin an om nuk ani ome
chu tianga mani in kap hlum ang em chu kala shalo na in an soya po ni se an bungrua dana na motor ang chi lo kap palte chunin chunga lo kap pok pal ang chi te khatiang kha anom noya chuwang chunin hi ngai nei the sham sham apoi moi memani chunin palina chunin know your target and what is beyond it in ya chumiom zia chu I target kha enge ani hriala I target phena khan I target pialama khan enge omti shembok ro tin kan le theome ke mai na ka chin cheta na palina mo a palina dan som lo awanga in ka pal hi kan no pan lai khan in kan hrengun the em mai an ram wana a thian pa ka pal ti te mo aram wa puya ka pal ti te mo kha kha achan chu he dana hi an zom lo wanga nia sakhe mo tia ti te savo mo tia ti te amo ati chan chu a chiang loin enge target kha ani hre chiang loin a kap ti na nia chu wang chunin kan target kha enge ani kan chian ngei tur ani kram kan lo wa ka sakhi kan huwa nya pole sapom a enga poni sekhil kan hu ni ram sa kan hu ni rama chunin nim nok vel nan thil hu sual palte lo ulta chu wang chunin kan target kha sakhi derana non ta se ani ngei ni de kan chian phot don ani chu Mizo a kha sakhi phe na khan sa kha sakhi ka silai kana tok takin lo kap tai lang lo kap tlang tai lang kha sakhi pi a khan mishing an omem in emo omem motor omem ti te ha kan chian phot tur ani a ani lo chuanin hemi silai mu I ka chu rual hianin kha silai mu kha imo phurna ani ngar ani a silai mu kha a top le ma chu sil sakhi ka tlanga amu adin chat ma kha chu kha silai mu a kha imo phurna nia engpo lo kap ta lang tu po lo kap ta lang nang mai in ve na na self defense a mi lo kap ta ang po ni lang I mi ka kha lo kap tlangin a pi lama poi sei lo kha silai mu khan fu sel chu imo phurna nia sakhi ka pa apia ramwak dang lo me chu isilai mu khan sakhi kha kap tlangin chu ramwak pe chu fu tang ni se chu po chu mo phurna nia chu ting zadin silai mu kha atop ma chu engpo fu lang imo phurna ani awangin I target ba kha I target pi alama thilom kha I chiana ngai ni ole khati song kha nia basic safety rules basic gun safety rules ta chu ka soi dik lo emo tlema in shed dan ang lo de hlek te omani chuanin comment lama min lo shed don nia like le comment ka thengi lo la ila subscribe lo ni channel subscribe ngai bokung che